a character hung portray hi chong tin le ri le lau nu ro pui le ani ania a designer hi PM mangur te le RP mai an ni hi in chei na hi tin lai lau nu ro pui tak le mingau hai la ka thom ve lo lau nu ro pui le ani le mi zo ti na mi pakhat chong tin le ri in chei na in thoka la kop ani lau nu ro pui le ani hui sen na le chong tin le ri thil tho thei na ro pui tak hai hi thu min a som hai zakuvar phun lai sen manga chei moi phun lai sen phuna partia chei sama vakichang chi thachangin sai ha na be le phun lai sen chi le konga poisa chia chei moya vet ani mizo phun abat hai hin nu mei hai in choi sang na le nam choi bulna asuk lang bok ani Suzuki hin chong tin leri moi na le ro pui na an enter ani he thum hin nam nun thung nam ni na sim tu in an dun sa ei chan chin ro pui takhi thu mina hung phur su gani give it up for Van Lupui. Contestant number 2, Grace Kabul, Barak Valley Joint Headquarters. Marpunsi Moita, designer, Dai Lungchao, RPC Veng, Marcolin, Marpun Laya, Hausale, Pun Lodging Tap, Lumang Marpuna Insay, Tilay Lumang Hai Insay na Moita Su, Marpun Sukim Sang Takle, Danglang Taksum Sayawung, King Maring Tren, Marchiwum, Kasar Sar Pun Le, Alukum Hin, Marpun Laya, Rupui Le, Hutak Anisi, Anen Tirani, Ki Costume Hin, Arik Satsu, Kezili Vel Ani. Contestant number 3, Grace Gurte, Twitch Paizo in headquarters. Grace Gurte hin har modern woman a represent a designer too, Jeffrey Gurte ani. Hi thu moi takle dang lambik takai in dung hi, nik dung tia in buk ani. Mar am mga in sung zakul, le lukum chay moi a hum paulang hi. Tu lai chang thar huna pile phu hai ning nung lim ta mar nam ro thil phau lang na pakhat ve ani bok pile phu hun lai ya nun jimoi mar na mi nei fen pele khovelin changkang na tinga ma hum son pe hai ya ai kho sakdan hungin mil ta pe hai an lang tir bok tu lai chang thar huna phun moi takle in lar takahung ni zom ang hin mar nam sung anu mei mir mun hung phau lang sa boka Mar ama azi ker hai hi nu mei hai rem shin na an ngai tu na le an thim thil hai in pak le choi moi an thu thi an er sa bok ani Grace Gurte in anu angai sang le boka anu in akut nge a phun hai alo khong pek lak thua mar nu mei phun khong thim hai hi mi ro pui le kut them thi ma arut ani Give it up for Grace Gurte. Contestant number 4, Nalruat Pui, Aizol Joint Headquarters. Designer Felicia ZR, Tilay Hansu, Tulay Angin, Lumay Saku Say Moy Nading, Kareu 80 Hibuding a Ummew Noa, An Musum Laya Mi Fatil Mangin,
hi thum hi chei ani sun aringa a or chile abana abun ban bun hai hi mi pachil le sapukor mga sing ania atum noa te chik chik ei hum suklang hi patmule mi pachil ani alua azet hai hi sakule patlukmul atak ngeya bom chat ani bok ani. Make some noise for Lalruat Pui! Contestant number 5, Lydia Lalmingmoy, Tui Chapai Zone Headquarter. Lydia Lalmingmoy na character ahong portray hi Tuni Revenge Dress ani. A designer to Selena Tinglut. Pagum nung hang Belcha Tuni, viral lilea sortui rakam na ilalhay kuwa. Inhum him na zonga ingay kom takle. Sa polowa abafe tu arang katsak Chile banbun hai lipa mirama anum notu. Ngaydan maktakay para insu ani na tuwa. Tuni tun arang katsak le. Tum no cha ilina ani lemzing in enter na dingin. Araw tilno po hai to in belin mi ngaydan ani nozit in enter atum ani. Hing ang hin ay ni kom ay identity hiing tik hunakom. Walay hunakom. Pursuk puy nga may tiw. Juni ang hin mi hai miring danle. Mi ngaydan le ay in kuring puk elawa. Ay ni thay na team na hi nir suk puy lema. Mi hai mu thay ko pa ay thay na hi suk lang dingin. Vaisuan hin Tuni Revenge Dressy hung present ani. There you go, Lydia Lalmingmoy. Contestant number 6, Christina Lalverzing, Tui Chapai Joint Headquarter. A character whom display he blessings of light. Christina Lalverzing whom insane as a kuful. Sa Pui Chonga asakming blessings of light he. Lavender Fusion High Indung Ania. Marpun Licensee Ram Katsak Ronga Bellet Say Moihin. Nampui Mi High Taimak Nale. Hunu malsom na zarak si Pui Rui Ro Pui Hin. Soy moy na dinga bun say aniti an entira. Azakua pun licensee kol eng ronga belle. Tui kep lung kesar sara in kai sin hai hin. Marpi le pu hain. Hunu malsom na anlodong. Zing ni sa super moy kesar sar nuya. Anlova buramin kol eng rong. Eng suwel su an entira. Kuta sim par moy hai hin. Marsik Pui Rui moy na le in za na su abel sa ani. Christina Lalverzing. Contestant 7, Melina Lalsimoy, Silung Hills Joint Headquarter. Melina Lalsimoy na tu character hi Tuni ania a designer tu ama le ama itum no hi ahong design ani. Pogum nunghang Melcha Tuni hi mar now nunghang laya. Melcha le ping na lashil ania. Tangval hai lusuk hai tu ani. Vaizan komin tangval lu tam takasuk hai ay ring ani. Alukum hi tang supun ana. Achi ori chival ani. Aoma apun manghi marpun niin. Jun apun kehi pun laisen ani bo. Juni anga Melcha. Please give it up for Melina Lalsimoy. Contestant number 8, Emmanuel Lalruatlingi, Colossi Joint Headquarter. Tribute to fallen heroes. Designer Samte Mar. He traditional wear costume he. Manipur Pui Nalaya 8 nam pasal cha som hai.
pam changa martyrs ka hai shri sing na dingin traditional wear costume hi khung design ani nam ta dingin rin le har sa khom don lowa nam pangai na leya pam changa thang milo su pe ka la pam wang papui an milo in loi san tak lein thang su pun le mar pun ngo te kher zi anga in lam thei dingin chimum dum le var pun var hai mangin design sim baka nam mangai na leya pam chang na in zana in enter na dingin pun dum sol anga hung simin an kala hung ke phar ane. Make some noise for Emmanuel Lalguatruani. Contestant number 9, Kim Nemo. Kim Nemo character hi si Chang Nei ani. Designer 2 Sang Sangi Shote. Hi in Jay na paulang hi tin laya tinami in lar takel. Si Chang Nei ati nami an toka laksuk ani. Fan chung nungak melcha si Chang Nei pasal kan kunu rem rutan. Teng tum sin kom ata dinga rut ang khan hi in Jay na hin an enter 2 na may hai moy na lero pui na dam an zalen na baka mani chipui nilo namdang le in suizom chat nozi an enter ani hi in Jay na hin atum pakat nok tu ay nam zirang tar lang le na may hai ngir mun soy sang na ting ani bok hi vision hin nun puin Kim Nei moy hin mar nungak tu man bela Vakiria Akima Anunga sa anay bom. There you go, Kim Nemo. Contestant number 10, Lalrin Shuangi, No Noi, Sinlung Hill Joint Headquarter. A character whom display hi Kung Ori ani. Designer, home of Mizo Puan, shop number 15 LPS Market, Israel Bus Stand Bulhayan ni. Atum nohak hi Kung Ori in Thumdan ani. Kung Ori tsunuhak Melchat Talu ania. Mizo tinami ami ania. Mangay na thontu ani. Mishim lek laraw. Kovel tila mangay na fekop ani. Kosak harsa sungku. Nu changlo. Pa en kol mangay na lea. Kami pasal ani sungchang ani. Antum na hai he. Punsay. Chintna na be. Vakiria. Pay hai ani. No we. Contestant number 11, Zion Adentary. Zion Adentary hin lalnuro puiliani character ahungin entira. A designer to Pretty Laleng Moy. Ani Zion Adentary in ahung hagdok hi tolopun ania. Nabele china asomsabok ani. Chile tumdang lam taka joy moy. Hin changter kovelan nungdan dang lam shat takelan entira. Marnam le dan hi bultang peiding in le buina le harsan nakarakom marnam ahung year su peiding to an entir bok ani marnamin asung markom ngai na huisen na teimak na le buina umpuna marnam hi in thurul taka changchang dinga in entir na ani marnam pun hai hin aini na abi phur suk pek ang hin aini hai khoma jinei taka putsuk le mangninge bok rosen Marnam Rohlu MM2 Zion Adentary.
Contestant number 12, Zesita Lalmuan Pui Chi, Sinlung Hills Joint Headquarter. A character hung display hi Lalnuro Pui Liani. Joint Headquarter, Pai Nuam Kuan Koka Hungin. Antum na hai hi ama design ania. Tolo pun le choi lukum ani. Adang hai hin. Ahungin entir sumizo lalnu. Ropui liani besana ahungin thum ani. Lalnu ropui liani hi mizo lal. Nupeilaya. Nuhuisen ania. Laldang pasal hai kom antlom lain. Vailal hai maatlom num lole. Thitsina khule tuile. Anam pui hai ta dinga. Huisen taka ashing na inlan ngam ani. Ama hi numay hai huisen zi. Suklang tu lalnu ro pui tak ani na. Suklang na dingin. Hin namin thum na hi ahungin belani. Zesita lalmuan pui. Contestant 13, Ivy Street, Assam Hill Joint Headquarter. Ivy Street hin Marmodan Women Character ahung soa. Atumin belhahi ama design ani. Ivy na costume hi tin lai thum marnam in a nature high. Tu lai kovel in say na in akum nozit atar langa. Atumin belhin. Chival ngauthong le pun lai sen asoma. Hi thum in belhai hi tu lai changter nuna. In say na modern designer room mang ani. Ivy sinatang na sanju pile puhun laya. Nungak fel tak tak le zaidam. Midu amlo. Mani tuti maringum le mangay na indik tak mi. Ani na hai in za umatia. Enton tak atibok na. Marnunghak nun simoy le tumin bel na hai. Abigin. Leidar le pun lai sen. Armul hai hin marnunghak mizi. Nun moy atar lang sa ani. Give it up for Ivy! Contestant number 14, Felicia Lalremzo Tular, Assam Hills Joint Headquarter. Punhi, Mar Women Association, HWA Hunveng, Haflong High Sim Le Kunsuk Ngay Niin, Mar Nam In Turul Na Le Shat Na In Entir Na Ani. Thum in Belhai, Chival, Chitna, Sao Peng, Paikong, Leidar, Arbom, Ar-on Tlale, Marza Theikhung, Lutsay Nahi, Lukum, Lutsay Moy Takel, Ar-on Hunle, Chimum Tiatsay Hi, Ama Kutsung Yasim Ani. Atum in Beldan Hai Hi, Apun Hai Lo Dang Tasin Kom, Tin Lai AP Lepu Hai Lo in Tum Danan Thoka, Angay tusuk ania, ain't nam hausak zile, ain't nam mason zi suklang na ani. Felicia Lalremzo. Contestant number 15, Ramdin Moi Colisip Joint Headquarter. Ramdin Moi hin Marlanu character ahungin entira. Patumin belhahi ama design vong ani. Ramdin Moi thumungin belhi marpun sunin. Chile lukim achang sabong ani. Nampun laya ay ngay sang tang marpun hi. Marnam sunga in unaw na in entir tu. Identity mi petule in remna in entir ani. Ropui takaying ni kuwa kom marpuna ay in tumanghin. Marklom ngay na lenun di mo hi ayum na mun senga putin. Tedar peidingin. Voizan nihin ahong paulang tar ani. Apuna rong chisang sang. Asen, asing, asendang, adumpol, varnrong. Adumle varhayi, simbal in entir ani ang bokin. Kunun maram malsom peiding ti an entir bok ani. Ngay sang taka marpunong paulang tu. Ramdin Moi! Contestant number 17, Rebecca Cheek, Assam Hills Joint Headquarter. A character hung display hi, si Chang Nei Ania, Ama Kutsuk Ngayon ni. Mizo Tinami An Thoka, Nungak Melcha, Vana In Thoka Hung Chum, Abak Sam Tasiwel, Truva Angatla Neya Vung Thay Ania,
aming chu si chang nei ni in aming umzi chu van nu ha nu mei ta nei tina ani si chang nei hi nu ha mel cha ani angin nampun laya in no takle an en hok lo ngo te care pun mangin ahungin chei moya wings inspired ani angin hair stick vateta ngata simle patvara vet accessories in ahung mang belsabok ani. Make some noise for Rebecca Chi. Vai khat nong dingin ay contestant hai ta dingin kut lazuk pen no kay tiyo mo.